Kokorozi sihlangana lapha ke umongameli linjani umongameli uthi ngo2028 engachiya umsebenzi wena uthini ngakho lo angazi kuyi abantu laba sozibaqondile politics abantu politics sayakhuluma lokho kusasathintshe kusasakhuluma lokho kusasa is out. You never know, you never predict this people. Kumbuse sesaba mina wathini wena athi vuba khipha abantu labo seberisele ukhaya sesaba wena la ingcese sesaba mina kathi mina lami ingce ngangikhuluma yami politics ngoba every politician has got his own words to say and ubone ngazathi lo yenga laba badala baphumi laba kaphumi la seklingile ndesibona bodwa khathanti mina ngabatshela ngathi umoya lukamdala lwani abamdingurayo lwani usuvunguza labo bakwazi ukuthi bagwenxane uthi ngabe kulento ayesaba yini mongameli kungaba khona ingabi ngekho ngoba abantu laba baziqinisa lapha anti yabo but yena yabikhona ngoba ngakuzwa kwinto wonke sokunyereke kuphi ukuthi sebengani sokule havo kunjani like aselasho ukuthi umi ngapi but yena ukuthi continue phambili awuyakufuna uthi ngo20 lapho uyalahlisa ukuthi uyakufuna awuyakufuna ungamuzwa nje sele katani babhizi kade sibagijima labo men of God uyababona uyezwa ukuthi abasezintabeni ngibona ngani hanti kukufuna ukuklinga khona kuyana kuphawa ngoba ikhekeleli limnandi ungalichiya kusazi yakuthi izipirits zikwethu ukubhadala sebe siyakuphosela lejela amacala sivuka laba kaphumi la hayi abaphumi la ikuphosisa angazi ngabe ngagwenxana sibili kumbe ngabe sesaba mina lami I come strong ukuthi ngithi mina njani uyaphuma yethu uyaphakamisa ngoba you never stand me I can kill you with my words uthi lapha wawezwa into ayikhulumayo akwazi ndiwezwa mbekazwanga nganza ngiphinde ngizwe ngapha uyabe wezwa abantu uloko lesifiso wena ukhokelisa hayi isifiso ngilazi mina uthi ngiyafuna ukuthi ngavele ngene and I know ukuthi ngaba le confidence engilayo ngangena I'll never go very far 6 months ngiyabe sengiright yabe sejinjile izwe lethu ngiyabe sengiright sembiso omunye la uzasale eqhubeke siyaphambili wona ufuna ukulungisa izinto mina ngifuna ukulungisa kuphela ngitshiyelwana la sifundisana ukuthi ungabe uyenze so no kodwa abasekeli bakasoze bebe yiba bathatha yini othi wena asikwazi lona kumele thatha antu uthethe lapha ekhaya ngiyomela thathe lo kumele la thathe la uzubunandi bekheke antu yabo mina ngithandela ukuthi wathatha lapha othi wena okay wathatha umakoti wakithi la kumele simusekele kumele abuse la anti la ilizwe alile anti bathi ngelama comrade ngere Europa la wabuye gcela amanqebe emsibhili wonke anti yabo wathatha kithi udoda lo ngiyamthanda mina amfuna ukuthi ngenze itribalism hayi into embi into enhle mina ngimthandela kuphela ukuthi wathatha kithi la